Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel sing bahal subscribe nak mentah. Ka jing pakre ya ke election MDC kaban salong house nam 8,000 April sau kalaya chai namar ki bakwa pan tiket na kaseng Voice of People Party VPP na mau kar pentorum kra konstituensi ki don hadu sau ngun ban aja yaw konstituensi ki don hadu san ngun ka mau kar pentorum kra konstituensi kiteng kahap chanot chlong konstituensi ka bami khmat daw MLA kaseng VPP ba Adelbert Nongrum ba kiteng kahap pentorum kra balami khmat daw MLA ka BJP uba AL Hen kat ba ka jayaw konstituensi pan kiteng kahap chanot chlong konstituensi ka balami khmat daw MLA ka VPP ba Adelbert Nongrum ba kiteng kahap chawes chlong konstituensi balami khmat daw ba Polong do kum MLA na kaseng UDP haba pentikna ya kene kijing pan tiket na kaseng VPP u secretary ka VPP State Election Committee ba Londonar Sotun u bal pentikna ba kidon sangut aja yaw bat sangut na bentor umkra mau khar konstituensi hanrai yakini ompatla penpau kerteng ulai itu ba kine ki pan tiket kidai ki balapha da kijing tho sha ka election committee bat ka committee kan sashim ya garai nalor kini uba Londonar ulakan taj banjubab yaki wagi konstituensi namar hapan pej yaki kot gisla namar kibabun kibalapan tiket nak kaseng Voice of People Party kumta udon gajing kermen ba onda ke State Election Committee kala syong jingalang kan salak pan a yaki kerteng jong ki kertong kibapan tiket ban yakun nak kaseng Voice of People Party hakane ke election MDC kaban salong no how news nem banwan kataus nem arajar arpel sau